muri ekipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo umutoza yapanze 11 baraza kubanzamo uyu munsi. Ikintu nzanye kuri aya masa cyangwa se ikintu nje kubwira abakunzi ba Sport n'abakinyi bakoze imyitozo ya nyuma ku munsi w'ejo, abakinyi bari muri ekipe ya mbere, abakinyi bagiye bava muri ekipe ya kabiri baza muri ekipe ya mbere, abakinyi bagiye basimbura umutoza agiye akoresha batandukanye, bose ndaza kubagarukaho muraza gutungurwa, ariko ni ekipe nziza cyane. Ariko nyuma y'iyi match abakunzi ba Sport bararikire inkuru idasanzwe y'uwitwa Chancellor uyu munyagabo yakinye match mu gitondo. Uyu mukinyi ni umwe mu bataragaragara mu nzove mu Inyanza. Uyu mukinyi gose ntabwo yerekeje Inyanza n'abandi bakinyi. Mu gitondo yakinye match ari muri equipe ya Gorilla. Ese byagenze bito operation, ndaza kukubwira ese gahunda z'uyu mukinyi bimeze biti. Indi nkondaza gura ko ku mugoroba ni umunya Cote d'Ivoire Hakim Karamoka. Uyu mukinyi gose mu gitondo nawe aho yaracumbitse bamufungiranye bamubuza kujya Inyanza cyangwa se kujyana n'abakinyi ba Sport. Nabyo muraza kubimenya ibintu inkuru gose muraza gutungwa abakunzi ba Sport ndaza kubatamo aya makuru. Hakim Karamoka bamufungiranye bagati guma mu nzo, ndaza kubabwira aya makuru nayo ndayafite nyuma ya match cyangwa se muri iyi minota mike cyane mfite nshobora kubona kandi kanya nkaba nabaterekamo iyi nkuru nayo mukaza kuyumva. Uwitwa Chancellor yakinye match, yatsinze n'igitego, yatanze na assist, yakinye equipe ya Gorilla ari kuri wing, ndetse n'uwitwa Hakim Karamoka nawe bamufungiranye aho yaracumbitse. Ese bimeze bite? Ikindi naza kuvuga kuri wenda kuri iki kiganiro kuri 11 nyuma ya match haraza kuba ibirori bitandukanye i Nyanza. Abakunzi ba Sport muraza kwenjoyinga cyane, muraza kwenjoyinga. So ngira ngo nta n'ibintu byo gutinda kuko 11 bo barahari cyane. Reka nangire mbabwire ngo nyuma ya match, reka duhere nyuma ya match ture ibirori biraza kuba bihari ku isaha saa 12 witwa Faustinho Simbigarukaho araba ari kuri stage ari umwe mu baraza ko bari gushyushya abakunzi ba Sport, ndetse no witwa Wasiri Tangaza nawe araza gufatanya no witwa Faustinho Simbigarukaho. Bamwe mu DJ baraza kuba bahari harimo DJ Bisoso araho hari cyane ku isaha saa 12 nibwo ibirori biza gutangira. Haraza kuba hari na n'uyu mama ukomeye cyane kandi yebe neza cyane. Anita Pendo nawe araba hari cyane, numwe mu baraza ko bari guperforminga ku isaha saa 12. Nyuma y'ibi birori haraza gukurikiraho witwa Zero Trap araza kuba kubitamo indirimbo yakoreye Rayon Sport. Haraza kuba hari Ken Soul nawe nyuma ya Zero Trap araza kuhita akurikiraho. So nuko ngoko rero nyuma match ibirori biraza kuba bihagaze. Reka twageze kuri 11 rero uti ibihagaze bita 11 bakoze imyitozo ku munsi w'ejo. Imyitozo ibanziza iyi match mwizamu ari Idisako yateye igisamagwe nk'ibisanzwe. Muri axe harimo abakinyi batatu barimo Fabrice hakabamo Kabange ndetse na Emery Bayisenge. Kuri gatandatu umutoza ari igoroye neza cyane. Kuri gatandatu yari yamanuyeho uwitwa Sef, umunani ahita manuraho Richard Ndayishimiye. Ku 10 Bigimana Bedi Kase. Uyu mukinyi ni mubi cyane, uyu mukinyi ni kari muzima, uyu mukinyi ni muzima cyane. Ku 10 Bigimana Bedi numwe mu bakinyi umutoza yarebye akavuga ati uyu mukinyi ari kuri level yo gukina equipe nka Rayon Sport. So iyo ni mediane na defense no muzamu mbamba kubise. Kuri gatatu hariho umusore Prince, kuri kabiri yari Serumugo ari abakinaga imbere y'aba mediateur cyangwa se abataka babiri bari imbere barimo Rivalido ndetse na Shadrake Bingi Bello. Niyo kipe yakinye ku munsi w'ejo, ariko nyine niyo kipe yakoze imyitozo ariyo kipe ya mbere. Uti rero gusimbura cyangwa se abakinyi bagiye bahaga umwanya baza muri kipe ya mbere bavuye muri kipe ya kabiri bimeze bite. Hamanutse umukinyi ukomeye cyane, Chancellor umunyagabo yahise aza kuri nimero 10 cyangwa se ajya gufatanya na Shadrake kwataka izamu. Bahita bakuramo witwa Livarito Abdulaziz bahise bamuhuruturamo, bahita bazanamo uyu musore Chancellor ajya gufatanya n'uwitwa Shadrake. Abana kinye neza cyane, iyi attack yakinye neza cyane. Bahita bafata uwitwa Safe bamusubiza muri axe.
bahita bakuramo uwitwa Fabrice, bahita bazana uwitwa Ntarindwa Aimable. Abo ni bakinnyi bamwe na bamwe bagiye basimbura abitwa ba uyu mupetu ukiri muto cyane Jesus Paul nawe yaraje asimbura gatatu, Mohamed Sheikh nawe araje ajya ku munani, ariko ekipe ya mbere umutoza yarebye akabona niyo kipe iri kuri level yo gukina niyo ngiyo rwose mbabwiye. Gose nyisubiyemo wenda n'abantu baba batumvishe neza. Idrissa Kwete mwizamu, hakaza Fabrice, Emery Bayisenge, Kabange, gatandatu Sefu, 8 Richard, 10 Bigirimana Bedi. Ababiri bakinaga imbere barimo Harerimana Abdelaziz, Shadrack Bingibero. Kuri wing back hariyo umusore Prince ndetse n'uwitwa Seromogo Ali. Iyo niyo 11 yakinye ku munsi w'ejo, ari nayo 11 ishobora kuza kubanzamo. Niyo makuru mbakubise. Mugire ibirori byiza cyane abantu turi Nyanza, abantu tugeze ute mugire gute, turaza kuryoherwa cyane. Saa 12 ariko biraza ko biraryoshye, aba DJ n'aba hanze ibintu birakomeye. So kamabwire ngo reka twitegure tugire gute, dutangire dutireka amaso kuri hariya i Nyanza, tumanze tugire gute turebe ngo ese bimeze bite.